Magandang umaga mga ka-Bicol Weather Update. Narito ang pinaka-latest weather update ngayong araw ng Biyernes, December 18, 2020. Tuluyan na ngang naging tropical depression ang low pressure area sa silangan ng Mindanao. Nagtataglay ito ng lakas na hangin na umaabot sa 45 km per hour at pagbugsong umaabot sa 55 km per hour. Wala pong nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal sa Bicol. Base sa forecast track na pinapakita ng mga numerical weather model, inaasahan na tatama ito ngayong araw sa silangang bahagi ng Mindanao. Tropical Cyclone Wind Signal number 1, 30 to 60 km per hour winds prevailing or expected in less than 36 hours. Luzon, Cuyo Island, Visayas, the southern portion of Leyte, Baybay City, Javier, Abuyog, Mahaplag, Inupacan, Handang, Hilongos, Bato, Matalong, Palumpon, Merida, Isabel, southern Leyte, the central and southern portion of Cebu, Borbon, Tabuelan, Tuburan, Sugod, Catmon, Carmen, Asturias, Danau City, Compostela, Liloan, Consolacion, Mandawi City, Lapu-Lapu City, Cordoba, Balamban, Cebu City, Talisay City, Toledo City, Minglanilla, Naga City, Pinamungahan, San Fernando, Alungisan, Karkar, Barile, Sibuga, Dumunjog, Ronda, Alcantara, Moalboal, Argao, Dalagete, Badyan, Alegria, Alcoy, Bolijon, Oslog, Malabuyok, Ginatilan, Sambuan, Santander, including Camotes Island. Bohol, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, the central and southern portion of Iloilo, Ajoy, Barutac Viejo, San Enrique, San Rafael, Pasig City, Bingawan, Kalinog, Lambunaw, Janway, Banate, Anilao, Dingle, Duenas, Badyangan, Borotac, Nuevo, Santa Barbara, Liaganes, Iloilo City, Fabia, Cabatuan, Maasin, Alimujan, San Miguel, Leon, Uton, Tigbuan, Tubungan, Gimbal, Igbaras, Miagaw, San Joaquin, and the southern portion of Antique, Valderrama, San Remigio, Sibalom, Hamtik, Tobias Fournier, Ani-Aniway, Bugasong, Lawaan, Patnungon, San Jose, Bilison. Sa Mindanao naman, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao City, the northern portion of Davao del Sur, Santa Cruz, Digos City, Bansalan, Magsaysay, Matanaw, Hagunoy, Camiguin, Bukidnon, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, the northern portion of Maguindanao, Kabuntalan, Northern Kabuntalan, Sultan Kudarat, Sultan Mastura, Parang, Barira, Matanog, Buldon, Cotabato City, North Cotabato City, the northern portion of Zamboanga del Sur, Pagadian City, Midsalip, Labangan, Tukuran, Aurora, Tambulig, Josefina, Mulave, Ramon, Magsaysay, Suminot, Mahayag, Dumingag, and the northern portion of Zamboanga del Norte, Siayan, Sindangan, Kabungan, Jose Dalman, Manukan, President Manuel A. Rojas, Sergio Osmeña, Senior Katipunan, Dipolog City, Pulanco, Peñan, Mutya, La Libertad, Dapitan City, Ciudad Rizal.
Para sa kalagayan ng panahon digdi sa Kabikulan, mapanganuro na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-uran asin pagkidlat ang nilalauman sa Kabikulan, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon asin Northern Samar. Katamtaman hanggang sa makusog na duros na hali sa norte, Sirangan, sundo sa Sirangan, an mairal na may katamtamang alon sa kadagatan. Manatiling nakatutok lamang para sa mga susunod na weather update. Maraming salamat po.